ancient history da Indus Valley civilization ko ba malay exam na yam toy na hangba person sing ne to jaga do sim masi akhoi handak lakado ba rims ki exam da su kana gani ate exam CGL SSC GD gi MTS ate loin kana gani ko ni exam da dum toy na hangba person khra ni ni jeri se number 1 da ancient history da ko Indus Valley civilization ko bom lay ma si khwai dagi ari ba civilization na mane ba old civilization ne India gi ba और मंगों दा नंबर 1 अपन मरो ऐसे हड़प्पा सिविलाइजेशन जे को हड़प्पा से करना डिस्कवर टोर में है तारी दयाराम सानी ने डिस्कवर टोर में बा 1921 और मां से करम बतोरे में पान लई बनो हाय जुना याम तोइना हंगी करम बतोरे में पान लई हाय तारी मा से रवि रिवर की तोरे में पान लई है को मतंग दा क्वादगी अर्लीस्ट ngन ngन पुथोकपा सिटी से करम बनो हाय तारी हड़प्पा सिने अदुगा माज अखोई इंडस वैली सिविलाइजेशन जे हड़प्पा सिने इहान हना पुथोकपा की तमक हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कोइबा असी म लैरे दम मुन ताबियो ज्ञान तारकनी हिस्ट्री है हम लाइबने खंगद्रदि लुबने अदो दम आइना सिदा इजरिबा बेसिक ने खंगदि अमुक पानिया कने कई कई नो दम टिकट पियो मरो प्रकार हंगनबा बेसिक सिंग ने हाइजरिसिना नि सुबदा मोहेंजो दारो को बम लैयबा मोहेंजो दारो तो कई हंगबे कई मरो है तारदि ग्रेट बाथ से कायदा फंगी आइना हंगकने बा प्रकार ग्रेट बाथ से करम फुमदा फंगी करम साइड ता फंगी हाइदि मोहेंजो दारो दा फंगे अदुगा मोहेंजो दारो से करम डिस्कवर तौना 1922 हड़प्पा डिस्कवर तौ मतुं चेय मे मतुं 1922 दा तौवे बा डिस्कवर को अदुगा मासी कनाना पुथोकपनो हाय तारी आरडी बेनर्जी ना पुथोय रखलदास बेनर्जी हाइने आरडी बेनर्जी अदो मोन दांचिंगल से कायदा फंगमनो हंगा तारडी कायदा फंगे हाबा मोहेंजो दारो दा अदो मोहेंजो दारो से ओसिस ऑफ सिन हाय सु खंगनेयबा मोहेंजो दारो से कायना सु खंगनेयबा ओसिस ऑफ सिन अदुगा माजे माउंट ऑफ डेथ हाय खंगने आइना इरमबसी थबा म यावरे मोहेंजो दारो से करिया सु खंगनेयबा माउंट ऑफ डेथ इरके काय खंगने तब मासे माउंट ऑफ डेथ MOUNT माउंट ऑफ डेथ सिजु माना मोहेंजो दारो की मरो बा हड़प्पा की मरो बे सिदा दुम खरा लोइरे अतै हंगपसु याय अदो अइना दुम खंजबतो हाइजबनी थैंक यू मखा मुक इजरके मगा साइड खरा लेरी औना वीडियो सी खतंगदि सेंगद्रसु सेंगनो माले तो लो बजेट नंबनिना खतंग नुआइत्रे अहुम सुबा साइड त लेरी सी साइड दी मफम जगह को इंडस वैली सिविलाइजेशन दा फंगबा साइड से अहुम सुबा लेरी से रोपर दा मरोइना हंगी से कइनो त माजी करम तुरेंगी मपान फंगी है अदि सुडलेस तुरेल की मपान फंगे मासे मथंग दा हंगी से कदोबा मंदा है साइड से करम तुरें पांग दा फंगी है तारी सेनाब रिवर से मंदा है निसिंगो को काउदना बा से मंदा सेनाब रिवर मनाकता फंगे मासे को अदो नॉर्दर्न मोस्ट साइड ने बसिदा इरमगे मासे मंदा सी करेबा इंडस वैली सिविलाइजेशन को अदगी नॉर्दर्न पार्ट है तारे एन ओ आई मु हायरके टिक कदना तौबने नॉर्दर्न मोस्ट साइड ने बकना से मंदा से मथंग दा तोइना हंगे जे कइनो है तमदा लोथल लाइबा साइड से हम तोइना हंगे मसिदा हंगे से कइनो है गांदा मासे सुमाइना हंगी डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक विथ मेसोपोटामिया का डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक लेरम बस करम साइड नो हाइना हंगी लोथल को मथंग दा मासे करम तुरेल मपान अखोई करम तुरेल की मपान दा लइबनो हाइबसी मदी अयाम साइड खुदी मत हंगे को लोथल से करम तुरेल मपान दा लेरमे हाइबा मतमदा सबरमती रिवर तुरेल मपान को मथंग दा मासे अखोई कोपल बुरेल फुमदो को सी करम साइड ता फंगी हाय तारी लोथल दा फंगे अदो लोथल से कायदा लइबनो हाइना हंगी करम स्टेट लइगे हाय गुजरात लई गुजरात दोला बिरा को बमसु लई अदो ट्रिक अमक लोन तक्सरके लोगो दो हायबा को मथंग दा ओनली साइड फॉर आर्टिफिशियल डॉग यार्ड से कायदा ओइ है हंगा तारदी लोथल दा हंगे को ओनली साइड फॉर आर्टिफिशियल डॉग यार्ड अदो कायदा फंगी करम बनो हाय तारदी लोथल ने खुंगदबा अदुगा अरोइब नंबर 6 अरोइब दिना ते खरचु वाली कलीबंगल हाइबदी कइनो तम मंगोंदा करम साइड ता फंगी हाय सॉरी कलीबंगल से करम साइड से करम स्टेट ता फंगी हाय ना हंग बतारगदी राजस्थान दा फंगे कलीबंगल से कायदा फंगे बा स्टेट करम बदा राजस्थान दा अदुगा सुमाइना
yum saba matamda mud brick che kum sinaramba side to karamano hangadi madu kaino lothal sorry kali bangal ne ko kali bangal kamana singane ta ka lebno kamana singane ta di kali ras haina ningsang oba kali hedi kali bangal ras habdi Rajasthan dangda blogging area se yana na karai wada fangam me hai ta di kali bangal da fangam me ba sidai ni iri bising se to ina hangba maro ina hanjan hangba singune ko to ina khangda ba ya must know hai tari sam sam ko matangda family family hai sinat famous for pottery di chapu sab da kwai fau ba side to karam hai ta di kali bangal ne bara sana le se makha muk semjarake ai kai ta video si dang sang na bu sungai jadre aduga whiteboard ke ka si sungai ta ba mating semjarake tam thank you hello mayam matam gara chin mana video that pa ngam jaru tre ngarang handi ado nan to gi bodo gi industry servicing sai tu ke makha ni athang da khwai di maru ba khal lak lai chahun chanhu daro ko chanhu dara si di mai di toina hangan ba si ke no tam da indus side sing da citadel yaw da ba ma lei karam manon hangali do kai hai do ko na chanhu daro yar ko tanda mathang da daimam ba si kai na tam da daimam ba si ju maru oi daimam ba si kai maru da ma si khwai di makha thang ba southern north side ni Indus Valley civilization khwai makha thang ba kari southern north side ko sida soini ire aduga mathang da maon da hang ba yari si chariot of Harappan time Harappan matam da sagol gi lanmi chariot si kadai da fangi hai tardi Daimabad ta fangi ko kai da fangi ba Daimabad da mathang da dolavira si ju amaro ma yam toina hangi on hang ba yari si kai kana ta di any trick chu iri hore ningsina ba ke harvest Harappan matamda water harvesting site che kadai da fangi hena hangbi ai ado kama ningsing bi ai wa do hai ge na mathak di se na ko di se wa do hai ge se wa na water do na dola bira ko sida wa do hai ge ningsing bi ai dola bira si kai de tamda Gujarat lei nan Gujarat lei ba musu yaw gamni lothal yamaro bam yaw lothal ado ina nan tik hai ge na haja do ji haja ke kama ningsing bi lo go logo do pam ten sing me mana ko kai sing me ba logo do I pam kai na ko lo na lothal go na Gujarat do na dola bira ko di dola bira Gujarat lai re lothal su kai lai Gujarat ta mani sing me tik ka sing ga sing di kawi marup sing ado na sing si ado mathang da dola bira maru ba mana kai na tan da evidence of a large open area with terrace stand yaw ba apak pa mapam ma lai haina ni sing si mathang da sur kota da se kai da lai hai ta hangi pakha da kai da lai hai ni Gujarat ta ko mana sing ta si di simpha bu ta mathang da rakhi ga hi di sinau sing rakhi ga hi kamai to tam da kai lai hai ta di Haryana lai kamai sing bi tam da rakhi ga hi ki aroi bagi hai se asina Haryana hai bani haina ni sing biro sing makha mu ijara ke rakhi ga hi na Haryana da lei sai to jik maru ba macha ani hum tangai re hasi loraga ai tricks aina fa ba tricks kara thaga charak laga jik industry civilization lusil lasi asina loi makna loya mate maru ba duni koina haijari ba singche thamjarage mathang da asina roi ba video ojarage au aina pajaba tricks ki video ma to ana last revision na hapcharak laga asina Indus Valley civilization maru sing loina ya mana loi hai tar cover tawre sai ching dele mo basi satu gai ko ba ma yawi hai ba sai chi India da leitre ma Afghanistan da leire aduga Sanauli sina kai le Uttar Pradesh lei ma se Harappan cultural site ne ma su site amani aduga roi bai burja home ji khara maru oi burja home ji kai da lei bano hai tar di Jammu Kashmir da lei ma se kai gi namak ta fawi adi khangnai hai tar di evidence of pit dwelling hai di kom to ba gumba ko Jammu Kashmir da akoi lo na bagam to kom to wi kai ni singa su yare kai da lei ba burja home che Jammu Kashmir da aduga mangonda burial of 5 wild dogs and antlers horn lam da leba sa manga sing phumba aduga antlers horn ji kai da fangi han hangal leba ko burial of 5 wild dog lam da leba hui hai tare odi the antler ki horn machi yo basi kai da phummi haina kai da fangi haina hangal le burja hom da ko burja hom di burial ni sing biro tang da manufacture of Harappan sil som da mu ying biro
kaya ba siya manufacture of ay video kita nuwaitre phone je manufacture of harapan sil manufacture of harapan sil hay harapan sil jay kay na sabon na harapan ako na excavation tawri siya harapada site excavation tawri siya sil ko bom di fang mane ko ado sil siya kay na sabon hay na hangap po di terracotta na saya ko kay na saya ba sil siya terracotta na ado ga video kita nuwaitre kunon pajar sila aduga kay manufacture of harapan sil se kay nasaya ba hay hang tadi terracotta nasaya hay gani ba aduga domestic animals absent in terracotta ada yaw da ba domestic animal ma hayo na pakada hangi kay hay gani ko na cow hay budi san tang the Indus Valley civilization na worship to romasi kay ko hay matam da nupi da na isor lairembi da na mother goddess aduga lairemba nupa da na pasupati ko ba pasupati gantar ba aduga first metal used by men mi ni hanan sinma metal si kay ko ham da copper ko copper ne ba sigi da yauri sigi portion si ta aduga Indus Valley civilization je urban civilization matam da rural ni kay na khanbi gano Indus Valley civilization je kay na ba urban civilization asibu namjarage aduga kay aroiba revision oina trick khara mu thaga charage si marak sida kano si loire akhoi Indus Valley civilization ki maro question khara leire loire SSC ki adagi ato exam rims ki akhoi jik tha do mathang lak to ba GD ki SSC GD CGL adagi 10+2 MTS asi yam thina kanar ni haija ke kare losin jarage sina aina sina ba ayum lai pa kana sina ba trick khara ni dum matai su khara dilai dum ayum tam thaga charake ai dum si ma bo wa ta dum trick sina ne da khara toina hangan ba jingche do yong yeng bisi yeng biu Indus Valley civilization revision ne rig tricks ida maroina kai da lai bano hange ba mafam jingche south kai lai east the west the north kai lai na hange ba ko ona MADS maths ka sana lisi NEWS news ke sana han biro ko manda hai ne ba am sina kadai lai ba ma si ko north Indus Valley civilization gi kai da lai ba north da Alamgirpur sina kai da lai ba east da lai ba im pa to ko tana di se daima ba hai ba sai daima ba ma yaw gi to ma sina south thang ba side ta lai ba ko adoga west thang ba side tan western side kai lai ba sutka jindra ko ba ona aina crossing jari se d ga s ka ws ka crossing se d ga s ko thong no hai ne ba ws ka ko thong na ga da ba hai ba di west na s sutka jindra lai ga da ba d ma pa da na south na da ma ba lai ga da sumai na ko number 2 da sai na hai ba logo do hai se logo do surgini hai di Gujarat logo do se logo do hai ba yaw sing ji Gujarat lai ba ka ne ba lo na lothal go na Gujarat hai ga do na dolavira sur na kri sur kota da mo kai loi lei ba Gujarat lei ba ahum ne ba side ahum lothal ne dolavira ne sur kota da singa sai yaw ge Gujarat lei na do dolavira sina water management da yaw gi ba to lothal sina koi dog yard di port ka ne yaw gi ba to ko aduga number 3 da na kaliraja na port tu pu gre hai bane ko kaliraja hai sida khani si kalina kalibangan raja na Rajasthan na port na potri ki tam ta phaw ba kalibangan je sai yaw gre ko dana se manda hai na am so ina ningsing jai ba se manda hai ba di Senab river se kai karma side ta Senab river mana ta kai sai ba manda hai na le ba manda di northern most side ta le ba to athang da 5 ta hai sina wado hai ga ba wado hai ge wa na water conservation do na dolavira hai ba wado hai ge ningsing ba wa ne na kaw da na ko number 6 am ta i sina citadel chandre ba ko sanhu daro do ina chandre na ningsing ba ne sanhu daro se kan ningsing ba ina chandre hai na citadel do chandre ba sanhu daro do citadel chandre aduna sanhu daro se kai dam ta phaw ba citadel yaw do bagi without citadel the site without citadel kamani sing me ba sanhu daro da citadel chandre smaina adum question amani to ju khumang amni ya da exam de se ma ani ni question nam da ma ani ga phang ba sai adu di pa na kap khradam ma ani ga hen ma da ma ani wat pa le ho ba ma wat pa le ho ba adi 0.5 wat pa le ho ba 0.25 wat pa le ho ba am yaw ri na duna ai thaga chabo wane so ki biar usma pi gani ko thank you sa solution jar ai adum mathang thaga chara polity su de geography su history mathang loi thaga chara tik ka dum simja ba do sum thaga chara